autorités de Kigali. Comme vous le savez déjà tous, Ariana Veras était tout récemment à Kinshasa pour une mission d'information. Le fait qu'elle se soit rendue à Bujumbura immédiatement après avoir visité. Yes, muramutse neza rero muri iki gitondo nshuti bavandimwe, nshuti za Inzozi TV 1, aho tudahwema kubagezaho byinshi kandi bitandukanye, kandi turabemera kuko muhora mudukorera umuti, mukora subscribe, mukora share, mukora like, mutanga n'ibitekerezo byanyu. Aka kanya muri iki gitondo rero tugarutse dushaka kubabwira ibiri kubera muri Uvira. Ubwo tuvugana ni ibintu bitoroshye. M23 imaze kwandika cyangwa se yatanze itangazo kuri uyu wa 15 ko yivanye muri Uvira ku bushake, ariko mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'i Washington ndetse n'idoha muri Qatar. Ibi rero yabikoze ngivuga ko igamije agahenge nk'uko byasabwe n'abakuru cyangwa se abahuza. Ubwo kandi ngibikora no ku neza y'igihugu, ineza y'abaturage. Ibi rero abantu baravuga ko babivugaho byinshi, bavuga ko yaba M23 iri gutsindwa ku uruhenu ku mirongo y'imbere ku rugamba, cyangwa se koko ikaba iri kubahiriza ayo masezerano bagiranye hamwe na presiyo y'igitutu cy'amahanga. Ariko abandi bakavuga ngo hari na presiyo ya FARDC ndetse na Wazalendo, kuko barayicanaho umuriro muri iyi minsi, kandi ikaba itagishoboye kuba yagenzura cyangwa se yarinda uwo mujyi wa Uvira. Murabizi neza mu gihe cyashize hari itangazo bari basohoye, ubwo hari habayeho presiyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump ababwira ngo basohoke muri uwo mujyi, ariko byaje kugaragara ko batigeze bawuvamo, kuko ngo baje gufata abasirikare babambika imyenda ya polisi, abandi babambika civile imyenda ya gisivile. Abakomeza rero bagenzura umujyi, ku buryo n'uyu munsi intambara yari ikiba, Abazalendo na FARDC bageragezaga kugota cyangwa se kwigarurira uwo mujyi, ariko bagahura n'umuriro wa M23. Ibyo rero bigaragaza ko M23 itigeze isohoka muri uriya mujyi. Ariko kuri iyi nshuro abantu babonye amakamyo menshi asaga 50 aje gutwara abasirikare. Ubwo rero binjiragamo abantu benshi bibajije se M23 aya makamyo kaje mu busa nayiki, batangira kwibaza ibibazo byinshi. Ese baba bagiye gutwara abasore b'abasivile bashobora kujyanwa Rumangabo kujya mu mafunzo cyangwa se muri training? Ese ni ukubera iki? Impamvu ese ko baba bafite inkomere, imirambo ingana gutyo yajya mu makamyo 35, cyangwa se ni ikihe kibazo gihari? Ariko byaje kugaragara ko nyuma basohotse amakamyo yuzuye abasirikare benshi cyane, abandi bari ku mirongo. Ubona ko ari ibintu biteye ubwoba, ubona ko byanga bikunze bafashe indi initiative, aho baganaga za Katogota n'ahandi mu nkengero za Uvira inyuma, basohoka mu mujyi cyane. Ariko bidatinze mu masaha ya nimugoroba yo kuwa 15 z'ukwa mbere 2026, M23 yaje gushyira itangazo hanze rishyizweho n'umuvugizi wayo. Aravuga ati, umuvugizi wayo Nanga aravuga ati, twebwe rero nka M23 twemeje ku mugaragaro bidasubirwaho ko tuvuye mu mujyi wa Uvira, kandi tukaba tuvuyemo ku bushake mu rwego rwo kubahiriza amasezerano yabereye i Doha ndetse ni Washington. Ibyo rero yabigarutseho avuga ko bawuvuyemo mu rwego rwo kugaragaza ubushake bw'amahoro, cyangwa se
ubushake bw'yasinyiwe aho bw'amasezerano yasinyiwe i Qatar, i Doha ndetse ni Washington. Ubwo rero ikindi bongeyeho bavuze ati ntabwo ari ibyo gusa, ni neza y'abaturage kandi si n'ibyo gusa, ni neza y'amahoro arambye hano muri Kongo. Ubwo rero tukaba dusaba ko imiryango nka UN, imiryango nka UN ishami ryayo MONUSCO rishobora kuza rigacunga uwo mujyi. Ntabwo twemera ko ugomba kujyamo mu maboko ya Wazalendo, ntidushobora kukwemera ko ijya mu maboko ya FDLR, ntabwo dushaka ko Uvira ijya mu maboko y'Abarundi cyangwa se izindi ngabo z'amahanga, ahubwo turashaka ko UN ari ijyamo. Ariko igitangaje mu kuvuga ibyo ntibigeze bagaruka kuri FARDC. Ese FARDC yo bemeye ko ijyamo? Icyo ni ikibazo. Bemeye, barashaka yuko yajyamo, kuki batayivuzeho? Aho ngaho turibaza tukaducanga tukibaza impamvu batavuze mu FARDC. Ariko niyo bashyize mu maboko ya MONUSCO bifuza ko umujyi wajya mu maboko ya MONUSCO, bivuze ko bagize gute, bivuze ko batavuze badashakamo FARDC, ariko yo ntibayigarutseho muri rusange. Hamwe n'ibyo rero tukaba tuvuga ngo ibingibi ntago turi buze kumenya icyo bigamije n'icyo bishatse kuvuga, ariko turaza kubitega amaso. Ese FARDC yo irarebera? Twebwe tuvuga nk'abasesenguzi turibaza, ese FARDC irarebera? Ese Wazalendo koko ntago bari buze muri uwo mujyi? Ese aka kanya ntibaranageramo? Ibyo bintu ntago turi kubyumva neza. Hamwe n'ibyo sinzi kuntu FARDC itari bugere mu gihugu cyayo, mu mujyi wayo, kandi abarwanyaga bamaze gusohokamo. Ntago nibaza kuntu Wazalendo no kuntu banyotewe babura kugera hariya muri Uvira, ntago ndi kubyumva neza. Ubwo rero icyo badashaka rero ngo ni Abarundi, kuko ngo byaba biteye inkeke Abarundi bamaze kugera hariya FARDC cyangwa se Wazalendo cyangwa se n'abariya ba FDLR. Ibyo rero turaza kubikomeza kubirebera mu mirongo migari kandi imirongo yizewe, aho tuza gutekereza ku bintu byinshi. Ibi rero bije bivuye hehe? Bivuye ku bintu byinshi twahoze tubona cyangwa twamaze kubona, aho ambasaderi cyangwa ambasaderi w'Ubufaransa yageze i Kinshasa, yaramaze kuva Kinshasa cyangwa yarageze Kinshasa, avagaje kureba, yagahuye na minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga, ariko muri francophonie, mu gisata cya francophonie. Aho ngaho niho minisitiri twari twamubonye, kandi murabizi ko iriya minisiteri cyangwa se francophonie, Kongo ari igihugu cy'ingenzi hariya muri francophonie, mu bihugu bivuga igifaransa. Turatekereza ari igihugu cya kabiri kivuga igifaransa neza. Ubwo rero buriya francophonie guhomba uriya munyamuryango ni ibyago bikomeye cyane. Ibyo bitavuyeho, turibuka Angola nayo yari yohereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga, nawe yavuganye na leta ya Kinshasa. Ibyo rero byose tukagenda tubihuza tukongera tugahuza n'uyu mudamu. Uyu mudamu yaraje, uyu mudamu nubwo muzi ngo ni umunyamakuru, ariko uyu mudamu ni nk'umutasi. Ni umudamu w'umunyafurika, ariko ubona ko akorera muri kwa Trump. Ni ntago avuga amakuru, nta kinyamakuru, nta gitangazamakuru agira, ahubwo aripotinga direct mu biro kwa Trump, aripotinga kuri Trump. Noneho ukibaza uti uyu mudamu ni bwoko ki? Uyu mudamu twebwe nk'Inzozi TV1 tumubona nk'intasi. Ni intasi ariko ikoreshwa nk'umunyamakuru, ni intasi ikoreshwa mu gukora ama interview, ni intasi ikoreshwa mu kuganirira imbere aho tutabona, hapana kuri kamera. Aha rero uyu mutasi yanyuze muri Angola, araza araganira na perezida wa Angola, ibyo akora package y'amakuru. Araza ajya kwa Kisekedi i Kinshasa, abona na Kisekedi. Ni nk'umutasi, urabona yaraje anyura muri Angola. Amaze kunyura muri Angola, avugana na perezida, barangije perezida Lorenzo ahavuye, ubwo yari afite full package y'amakuru. Arangije araza ajya muri Kinshasa, abona na Kisekedi, baraganira.
ahava afite full package, arakomeza araza ajya i Bujumbura aganira na Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye, nawe maze kuganira agenda afite full package. Iyo full package yose aba igomba kuyishyira uwamutumye nta wundi ni Trump. Ibyo byose rero ntabwo tuzi kiba kivuyemo, ahubwo icyo tuba tubonye niba bise bikurikiraho, twebwe nibyo twibazaho nibyo dushingiraho. Kuki hahise hakurikiraho M23 yandika urupapuro ikubagaho itangaza ko ivuye muri Uvira? Niye mpamvu ituma bahita bohereza amakamyo ikubagaho bakava muri Uvira? Ibi byose nibyo twebwe tuba twibazaho, twibaza tuti ibi bintu ntacyo biba byihishe inyuma, izi ngendo, izi nzinduko z'aba bantu ntacyo ziba zihishe inyuma. Aba bantu rero no mugore we akora nk'umutasi, nimushaka muzabyemere kandi mubitinye. Twebwe tuvuga akantu ku kandi nta tudaciye inyuma, nta n'icyo dusize inyuma. Aha narakubwiye ngo ni ku Nzozi TV 1, ukora subscribe kugira tubashe kwaguka kandi tuba ubukombe, ukora share, ugakora like, maze ugashyiraho udutima twinshi, warangiza ukajya muri comment section ugatanga n'igitekerezo. Ibyo ngibyo rero bituma icyo bita recommendation iba nyinshi kuri channel yacu, maze igakunda igasakara kuri benshi. Ikindi cya kabiri, iyo ukoze ibyo ngibyo logarithm yacu itubakira iyo recommendation kandi ikagenda neza, noneho rero tukabasha tukabukombe. Ibyo tuzabigushimira. Aha rero ni ku Nzozi TV 1, urakora subscribe, ukoreshe ukora like, maze utanga ibitekerezo byawe.